Ranah Minang nan elok berseri, bukit tinggi kota penuh arti. Dewan dakwah tegak berdiri, menyeru umat ke jalan ilahi. Membina iman, menguatkan hati, membangun umat di nagari. Dengan adat basandi syarak, basandi kitabullah. Dari kampus hingga pelosok negeri, kader umat lahir penuh dedikasi. Dilatih ikhlas dengan integriti, menyampaikan cahaya ilahi. Masjid makmur jadi harapan, tempat ibadah dan kebersamaan. Generasi muda jadi andalan, menyambung dakwah sepanjang zaman. Wahai umat, mari bersatu dalam dakwah penuh disrupsi. Kuatkan kader umat, song-song masa depan. Dari kampus hingga pelosok negeri, kader umat lahir penuh dedikasi. Dilatih ikhlas dengan integriti, menyampaikan